Kajingnya takho kali ke besyirkai ke laja hakat armer bernihat, hapedeng ke Maruti Alto ke badan new registration number ML Shipau Nyau Not Sau Kendai, bat ke Tata Innova ke badan new registration number ML Shipau S Not Iwe. Ha ke step hat kendai terik naiwing, ha ke por Shipau Shiteng men step. Kani ke kali Maruti Alto kadang leit na bernihat syum ternga, kat ba ke Tata Innova kadang ya syapang bernihat. Na kajing penher step palat pod unongnya ka Maruti Alto umla asyuban bat lakam ya ke kali ba ulat tenra ya ke Tata Innova ka bayat hala ke jong kalenti. Baro artli ki kali kila julor pom. Ha ka Maruti Alto ledon tang unongnya kat ba laingut ki briu ki don ha ka Tata Innova. Ya unongnya ka Alto lara CHC bernihat bat ki doktor ki leithu ba ula klak no. Kat ba arngut ki briu ki basyong ha ka Tata Innova ki la min saujur bat lakit iki Shah Hospital Hagwati. Ki pulit na bernihat police station ki lapoi marmar pala pinkit ya unongnya ka Maruti Alto sa CHC bernihat bat ula klak no Maria poi hangta. Ki pulit kidang tokit ya kani kejingja. Bola hi direct bola ye sile direct par ho takte mama ke jagah ede uriya ke to ये लगे दीवार में पार हो गया